Labisa. Yes, hello. Kate chengo go una teran ka headmaster. Ogune headmaster dinga no ndizo mu. No gamba na headmaster. Kuyambe kisebo. Ate headmaster ine chintu chikwenda kwetegeza kanye no sobore. Isomero yanyu rigira muri kiha. Ezikatembeza mutanje kuzananiziya. Kari yaberije. Aho iwajo iningeri isomero cyakaba hoki. Agambye iki? Kandi biya. Otumuniora. Kabaka muhanga. Azakambe headmaster. Otandetero muri mama mutuma. Katonda wange. Ino ngo ngambere binkorera mutuma abana ebyarimu ebyerezo toilet paper. Eshaho yebihimba eshaho yovunga school fees nezenji ngambera tune school fees mukatarezenji ni mwate yonyinje amamiliyoni n'amamiliyoni headmaster ni ntembaho mazima kandi kancho kitwaterire namba reports zabana kugira ngo cyo watwakutere ikintu wabo takicenjire ututere kushobore nkomuzire so ati umwana akumuruka aine kwijana toilet paper akija na rimu necheyerezo na half of school fees ninga shecheka cha school fees akashahoka kebihimba na nakashahoka obuhunga uno mutaje mutwete gukora ani mazimanga rango mtegwa headmaster go mshechi agamba tugukora je ate headmaster kubuze school fees nzinga hizoni school fees yona ne mtwaro 9 arukura yana ararayo kando nabwabo abechamushaje nechamukaga twachenda bo kuraromuka twenda ngo barara isomero tubahe coaching erukuma salamu tumuheze haja kate Agambye iki? babinge kino retete ngo munyo usumanyo ngambere kando ushuma buta kana kushobora ngambere ho tacenga kushobora ushuma buta ati ne kigwera ngo banzo shobore kanjya mwaza kwata kuto school fees ejo mukaja ngo imitoro cyenda nayo mwana okurarayo mukabaro buraro mwabare byo kurya mwabare bitabo mwabara services z'abashomesa byora mwabara mwaje katu bachwereza mazima aratebine kwa mtwara abajobo esoze bihimbo buhunga TP bihebyo kakugabe musiza kale ekyasa sano jangu yoka niyo kasomera busa ukorye fuzo umuntu yafuta yakuyamba ukati niyo nonyu utabazire yoka ngale nikushangao nikocheza muka office yako nyowe agana marwa kogashi ine kintacenga guningambana na nomuzire wa Amosi ninga kanoshango ryo mwana mto ukuba mwana mto musiro nchinzi biro kucenga no cenga nangwa ata no gamba kinakuboza ebe mukora norango biryo muhanda mundi ninga mujezo kunyunyu utabazire kano cyo ata kiranyenda no cyamanya pereze namba ya director ngambe nawe uza kwetira kubeho direct atishe namba ya director nonde yakininye headmaster ni rukore bi director kankwasi shomero so no gamba nanye byona ko kubota kwenda no he umwana wawe koka kanto ninga no itwaro to kwija kuremesa abantu kukore kibashemeye gukora urira mwana kwa gamba sobusuru aze kizibu cyawe tuwamanyo gamba nawe kokati nanyenda kwa makuru marungi no gamba na Bruce the Holy Ghost kandi nyengezo kutereza abasuru nkimwe ata nanyenda kugambira headmaster kokara batakagame kangambe no chimango okusoma ko niyo koriya oriya chesongo chento oriyo mworo watungo mnyambabazi yakuyamba kokati no rangu niyo onozimbira mu office ejo ati kushanga momo nkakochezamu Katonda wange. Bitu mwana okawagamba kubi nofa iwe chakara ntukuzika Mushumwana abendi yo moro nchimanyisa mbure kugendera angenderwa y'ishomero otwayi